Hello, so pite ho dunia itu sim saidi wahile ke mata in hostel a ka umlaya ka thiltu thu sim gimne khat ana sei hite ke hi class 3 4 sim the ka hi apanin kapute kamin lopa amau ina kana umin amau ina ko na jo school kana kai jin hi class 9 10 sim ding kong hitan hi chun kanu le kapan kapute to ki hovin ki ho kholanga school khatna chu class 9 10 sim ding in e hin pui do tawin hi ka khu to ki gam thla hi je chun hostel a ka hong tan hi chi ka na in chu thingpe a ki sim in song floor khat achunga ho ho hi in alui the jing ta na hi ke room ko ma chu room khat a umin hi chi chun koima pun in chunga chu ke bo se ka hi Hichi ka na inchu zan pung som lakhat makhai ho akuna khu stera kuna mi hung kaltuwa ka room ya mi kivel le banga keng chagin akijajin ken hichi chu atha ki hi je chun itabang a hi jong a khe nai lo je chun ju cha meng cha ho chagin hin te katin ke le ke ka kilhamon ji in lungmong in ka imojin a hi ahung ki sot jeb jeb le loi le pai classmate ho jang ki head pi ahung ki nei deu deu tan nikhat hi kaloi ho ka classmate ho khanin bai na na room chu itinam nom nom hinam 18 kenjong anom na e bai ima ati poi ka tine ipiti hamti aka to in a hile ama chun e ima ti lopi anop le phaying chu atin ka ki to no vin hiti chun thu chom ka pan do ki no vin hi suna kaloi ho to ka to khom phanu le athil to ho a seiji ovin zana ka pampot phanu le mi ki vele lekin tabang ka zazi e ativin khat khana athil to ho sei ji bin hi zan kha hi pung baro ding ho vela ho tha khana ka hung khang zamin a i mu lo banga kalim set jeng in hi kenjong e mo tha ki ding ka ti in kalum phaki nin a hi le ka na in stera kona chu mi hung kal togin ka zatan kenjong i ti mo mo hi za ka tin hoi ta ka ngai jin a hi le zu cha le meng cha ho cha gin ding to akilo to puna hi all ta hung kal to win room khat koima lo na mai za chu minute khat to bang athi min chu zawa chu ahung pheki ning ke room ma ya chu minute khat to bang ading ki nin he chun stair langa chu achi ki nin ahung kal to win hiti chun aki ve le in hi ken jong thip chana ka ngai jin hi le chong kha zuwin ka in koma ina chapang ho pampot kin ho ka zan kalung ahung mong dom tan achat le le jong chu athip tan hi chun ke jong ka imu thlapai tan hi azing ni ho in ke ho classmate ho khat mama ke room ba na chu ding in avan ho ahung ki thlo lo nin hi chun ke jong kalung ahung mong tan a hi wangin thil ka to ho zana thil gin ki za ji ho chu kaloi pa chu ki cha khan te ka tin i ma cha ka sei pe pon hi ni hla khar hi chi ka room ko ma kaloi pa ta chun ke room a hi lekha ka ve thlonin a hi le tha khana a room a chu kong ho bel ho chahung ki set thla sau sawin ke ni jong ka thlai phe honin ka ga ve thlonin a hi le i ma cha tikit pon hi ke ni jong i ma sei chom lovin ka room a chu ka nung lut ki novin lekha chu ka ve ki ta win hi zana mi chagin ki zaji ho chu kaloi pa koma ka sei do khapun aman jong ima ka koma sei lo je chun aza kha lo hin te azo khale no mo sa khan te ka tin ima cha kan sei pe pu na hi ken kaloi pa koma ka sei lo wa nga chu aman jong ana za ji da na hin ni khat hi ka koma aza dan ho asein ken jong ka za dan ho ka sein a hi le ka za dan han chu achum chum ana hi ji na hi Edmund loving summer vacation hada hong hitan ka teacher hon class 9 le class 10 chu ni thum bo suti ap win ni thum thin ni le school a hostel a hong kinung le ki ding in extra class la ding in ac win hi ni thum zo win ke jong hostel ang chu ka hong nung zot ki ta na hi le student ho minga mi gu bo ka hong thlung win ka khom pi ka loi pa zo hong thlung nai po na hi zan a hong hitan ke ho jong ka naw room che ki zo ta win lumding in ka ki satan summer lai asat lai a hi je chun lupna jong hoita ki sem lova
half pen khat ka ki chena aban le t-shirt khat ka ki wana hita chu pon khat ka pha ka ki mo jam ta na hi le ka i mu hla pai pai ta na hi zan pung baro hoding vela a khu ka keng lang khat hi ahung ki tu cha in kenjong meng cha ho khat hin te ka tin ka keng chu ka thingi na hi le a thla so ki tan hi chun kenjong ema cha gel se se lovin kalum mun ka imu ki go ta na hi le chong kha zawin ka keng te ni hi ka keng nga ko na ho ahung ki man cha khian ahung ki dom ding banga khong umin kenjong thakha lo ka to do in hi le ka keng chu thla so ki ta na hi chun kenjong ki chat ema cha jong gel phalovin ka keng to ka sing ka ki che ja chu ka keng do ji a hin te ka tin towel kala in ka keng ho chu ka tumin kalum ki ta na hi le kana e mu hla pai pai tan hi chun jing khu ahung wa in kaloi te ko ma kenjong zana ka thil tu ho chu ka se in a hi le ama sa a kaloi pa khanin na umna in itinam tia ina dong pa chun masanga hi chi na umna ko ma room khana chu student khat ana be a hi in hi cha ko na chu hi chalai muna ho chun chan si le azaji we a hin ti a panin ke jong ka ti ki thingin ka ki cha in sun jinga jong ka changa ka lu ngam ta po na hi ka warden pa ko ma ka se in hi le no mo asa je chun kaloi ho ka classmate ho mi li minga group ma khom dingin ka ruma chu in sol pe in hi ti chun ruma chu ka khom win zan si le ka room kom ba chu hwa le le ji in sun thi ho vel jong le van ho bel ho zan kim la jong le ang sep thaji in hi chi ti lowa chu imadang wang e ki lo di po na hi ke hon jong angai na dana ka kelovin hi ti chun class 10 ka sai chan ge chu hi chi na chu ka loi ho group ma ka omovin ka ne khomovin ka ki khomovin hi thusim chan chun na ki chai ta